kaNasimomoza ngangikutala lapha ngiwethuka ngoba kadwa ngiqala ko Facebook yilo ngikuziba nje kadwa ngiqala wena Simomoza ku Facebook ngilo ngikuziba ingakho ke bengikuthuka nje fana nalapha eingqweleni leze lalapha eingqweleni ilanga kade zazi ngidelela zingeyisa lapha na ingqwele zika Maskandi nyeza kunina ingqwele neyisakabi dini ngisazonibamba nina ingqwele zamasemba nina ngisazoninyisa fana nalaba futhi ekuthiwa abathandi bamaskandi nina abathandi bamaskandi le group ekuthiwa abathandi bamaskandi nyeza kunina lama group agcwele ku Facebook lawa kamaskandi anuka isihlama lawa anuka isihlama nyeza kuwo bafana bami yonyiwa ngalelo langa ngisanika nje free roll bafana bami ukuthi giyanize niqephuza ngamsukane giya mina ngamsukane ngidonse sami isihlangu abafana bayophiza ukubhosha bayinyele ngiyakutshela mina kodwa ke ake size kule ndaba yanangu umfazi ekuthiwa kaMalahle ekuthiwa wabhejwa uSimomoza cha Simomoza abathi wabhebha umfazi womunye umfana bakudakelwa hayi lapho bakudakelwa Simomoza wena ubhebhanga umfazi walomfana wabhebha isifebe nje esibhejwayo vele uyabona wabhebha nje wena into vele ibhebhekelayo wayibhebhela nawe umfazi womuntu akabhebheki umfazi nje womfana umfazi womuntu akabhebheki ngoba unengqondo iyasebenza ingqondo yakhe usile ekhanda umfazi womuntu akabhebheki ngisho nithi nifuna ukumbhebha akabhebheki umfazi womuntu sesikhuluma ngaye ke manje hayi sikhuluma ngomuntu la asikhulumi ngento into uyayithatha uyisebenzisa ayina choice ayikwazi ukunqaba into ngoba yinto uyabo ayikwazi ukunqaba uyayithatha uyisebenzisa ushida bengayo usule ngayo umjuluko ufinye ngayo into ngoba yinto ayina ngqondo ayina control ayikwazi ukuyilawula into ilawulwa yilowo muntu odecide ngayo ngaleso sikhathi so wena Simomoza awubhebhanga umfazi womuntu wabhebha into ebhebhekayo kusho thina singomakanye uma engabe ngempela uSimomoza wabhebha isifebe wabhebha isifebe esibhebhekayo isifebe leso esabhejwa uSimomoza akuyena umfazi lonto le akuyena nje umfazi lona musani uphoxa igama labafazi engathi abafazi bahambe beyineka nje wabhebha into isifebe esibhebhekayo nami leso sifebe ngingasibhebha mangingafika kuso ngoba siyabhebheka masabhejwa uSimomoza isifebe esibhebhekayo leso singomakhanye nathi singasibhebha so besithi asilungise nje leyo ndaba ningaze niphaphe nithi uSimomoza mubi wabhebha umfazi womuntu uSimomoza akabhebhanga umfazi womuntu mangabe wabhebha isifebe vele isibhejwa wabhebha isibhejwa vele isifebe into uyabo bese siza kule yokuthi kwathukwa indlamlenze yaze yabizwa ngamagama ukuthi igama lelo kuthiwa yingaphansi okushuthi igolo ke lelo noma umsono ngoba abashongo phela ukuthi yingaphansi labizwa ngani ngoba ingaphansi linamagama amaningi uyabo khona ingqoza khona ingqotho khona igolo khona umsono khona inhlonu maningi nje amagama engaphansi so asazi ukuthi uKhuzani wabizwa ngalona liphi kodwa wonke ke lamagama noma ngathi wayebizwe ngaliphi awukweyisa awukudelela uma engabe uzobiza iqhawe elinjengoKhuzani elikuvundulule emafukufukwini uphuphile lakuthintithi iqhawe lakufaka ethimini lathi bonwa ngabantu abantu abakwazi likuvundulule iqhawe lakufaka ethimini kaMaskandi ngoba nonke ninamgodoyi navundululwa uKhuzani nini
beniphuphile ninganakiwe nini, beninganakiwe ningaziwa. Khuzani wanivundulula wanifaka ethimini wanihlanganisa nama celebrate abaculi bo hip hop bogqomu naziwa nakhona ukuxhawula ama celebrate nani benizimpuqumpuqu nje edlala indlala la kuMaskandi ningaziwe umuntu nina enivundulula uKhuzani. Namhlanje niyamthuka nimbiza ngamagama uma ngabe lokho kwenzeka ngempela. Kodwa noma ngathiwa sonke lesasigameko senzeka, wena Simomoza bewungenayo i-right yokusi-expose kanye namagama abaculo ba-exposile. Bewungenayo leyo right wena Simomoza. Ngoba nawe unezakhe ikandali wabhebhela umfana into yakhe. Isifebe sakhe. So lezo kandali lezo bekumele ikhishwe nguwe before ziphume sezi-response yakho. Bewungenayo i-right yokudalula into ebekuhleli phezu kwayo ivinjiwe ilokhuze wayidalula wena. Okay, uzothini-ke uzothi hayi wena ufuna kubuya i-team kaMaskandi. I-team kaMaskandi beyingabuya ngaphandle kokudalulwa kwalezi indaba. Beningayenzi i-team kaMaskandi yenzeke ngaphandle kokudalula indaba. Indaba bekumele zidalukele zona ziputshukele automatically ngoba vele kuMaskandi ayikho indaba engaphutshuki, indaba ziyaputshuka. Hayi ukuthi wena uplan ukuthi uzoqala kanjani umsindo uphazamisa ama-album abanye azophuma. Uplan ebese uyasuka uzolwa izimpi zakho nokwazi insele. Uzozilwa ngokuthi ulokhuza udalula lezi indaba ezenzeka ema-change room. Upetile nje, upetile Momoza, upetile. Uyabo. Bese kuthi wena nto encane awufunde ukucontrol itemper yakho. Wena nto encane unenhliziyo encane kakhulu and leyo nto le izokumoshela igama. Inhliziyo encane yakho isiyahluleka ukulawuleka, seyiyakapakela manje. Seyiyakapakela ngoba le video yakho nje eyatrenda lapha ya ema-change room ubhizi uyisidlwangudlwangu laphana ufake i-38 ngemumva enqulwini. Siyalibona phela i-38 mawuphenduka nali i-38 ngemumva esikhindini sebhola enqulwini. Leyanto ubuhlathi ubudlwembe encane lento yenza lapha ema-change room. Sakiyeka nje. Sakiyeka sathi liyezila ngalakho. Leyanto nje into encane oyenza lapha ema-change room ukhombisa okukhulu esingakuboni. Ngoba lokho yakwasho utheka kwabonakala. Okusho ukuthi wena into encane umuntu nje onenhliziyo encane, umuntu oyisole esenzile. Umuntu oqalenze wena bese yayisola bese kuthiwa hayi uyashesha ukudlulisa, ushesha ukudlulisa yini lo oshesha uyidlulise. Usuwonile insha. Yingakho sewuyincengela sekuthiwa ushesha udlulisa amasimba yini. Bewukade wenzelani buwanyelani lawo masimba. Uzushesha uwadlulisa bukade wanyelani. Zama nje into encane ngoba umculi uyi-celebrator, zama ukucontrola itemper yakho. Temper yakho ibheda ngempela wena nto encane. Itemper yakho iwumsangano, ayinabo ubuhlakani. Ayinabo ubuhlakani itemper yakho. Sonke sinenhliziyo ezincane, sonke siyadinwa. Kodwa ngingathatha isikhathi ukuthi ubone uthi sesidiniwe. Itemper yethu seyivukile. Ubona ngeaction. Hello? So nje into small lungi